Hakajingya lenti balakenjo arpusan teli kisnem hakajing syakri babhatam nagbenta kabhakamiat kasuk kasan bat kakuit kasuba jong kipat nongsong shnong baro kawe kaseng kentei jong kilong kemi kasnong umpling kila hunjrut haba kila rakhe ya ka silver jubilee bat penha perda ya ka jingle kemen haka khat artarik risau daki khmat baphu samarkhe remun paramaki Kajing lek men silver jubilee kala long shisha kabajob bat kabala wanra ya kajing ya teli mlon hapadeng kinoy alam bat kidukot jong kani kaseng. Ha kajing alang penua ya ka silver jubilee uba sanwat el pengrup rang basnong ulalong ukongsan bat ka kong thailand panbu kala long kasumbut kongsan. Ha kajing kran lengkon uba sanwat ulapen kan mau ya kajing koridor jong kilong kmi ha kajat benriu nyau trep. Hakaju kapor, ulaong ba ki mukoduma ban ben ya ki kentei ka jurbha hagini kisngi. Bat day ban yeng rang ba ban ya le persya dakaba teng ya ki tu ki ba tombor ya ki kentei kena. Te masuba ban om kendiap habu yo ya kan kumni bat ki ni kilumpong jo ka sengnong kami seng kentei jonggar jok step jogi ki dan ni nang ni kan ba hak jingjam new fusan sinam jago Supreme Court mentahun September ini kajaran khat bakawai ka Supreme Court Judge ka Himakoli harita lagi trik bas ka request yang Supreme Court Judge Chief Justice D.Y. Chandrachud kong Hakajangar kejonga bangdita sobhase ban in my vacancy please appoint a woman judge. Kaya apa kita cakap? Balik ke kerana kita lalu judge kata lawan samarita kau ongi kini kerja. Habang ipek pada kejengi ki kebejar against the rape and murder yang itu kapo Ajika University Hospital kapo Bengal. Nakalek kebetulan ki doktor Yelum pada kajing Yelum kapo jantar kapo Delhi. Ka doktor Deepika kapo we don't feel safe anymore. Kumnungin lang kapan sumar ki nampang haba safety kamdan. Nyup senam kali India, nyup senam kali India minta nyemdon kata safety. Ngelection seluruh kamdan safety. Yang ini, ikut bersama di papang lo nyemdon safety. Yang semua dia ni semua kita nampang. Can we give full justice? Yaki patients. They come. I will never let my daughters become doctor. Penduduk Muslim sebut kani kecil juga. Dia ngabot badong ba hangni ngi iba kecil kebobon ki acts ki bobon ki law ki bobon implementation is very limited. Untuk kecil segan. Dia kau ba ai ni rai tu jengalan po jantar bantar bangin impress upon the central government bangin donno ia kasen bangin implement no ladan the Central Health Protection Act balik in any field you know ya tang health in any field tapi workplace itu jadi bakadi kau ini function tu kadan kata ka function ka bakada penyusunan senam ka Supreme Court Chief Justice uong ba mentang dan ke aji kemen fiat ke jikran di Chief Justice kalau ba mentang ki bun pha ki kenthei ki bala sim ya ka judiciary ni ban late plea law ka first choice in their career kalau ke jikran ko crowd Jadi, but hakan dia apa kasnap itu tu ka kawi ke discussion mo, narampe mo discussion.
haba topik wan yang terus ni untuk panel discussion belum pa hilong kami kum kinong yalam iwainya kita panelis hari itu ide lawyer tap yang penting iong ba ngasusarang man meminta the highest recruitment hagi judicial officer lower class report point sa kijrong court kijrong di court ba ibarat minta kadai ha Meghalaya tenga suyo kole mono malaha kani ba ngamtip kalau kumno ko Meghalaya isu ong kumtai sa ong tan kumno niyong baga latest recruitment judicial officers of women kalong New 4% po Kerala, 3% po Delhi, 1% Rajasthan, 1% in UP. Kami Meghalaya import iyo ke record kasi import iyo ke record. Hindi subi yung itikong ba kalong highest in the country. Jadi susah dia akan mental ada kan kita tu dengan lawan pun subuh question mark kan mulut kami kaya dibalik bagi nomor tek-tek ilong lawyer ni Kim George tu ka judiciary bagaimana judge di kemen ba katu kejigran hakatu ka panel discussion kan desisya but dan kecha kejigran ya kalawi namanya as this goes ini mentah Meghalaya ni om tamat sakit kabagi ken kurang bahai ilong kumin ikan burung bahaya kentri, kejat kong kejinyo kejin nadong sedang, hendrai, crime against women, to alone is increasing day by day. The Poxo cases, muncul hakas nami, Poxo cases ni itu pihak arhaja kasan, idon cispa kat frateli. Haka arhajar arfulai kalau koi saus pasang mama usahanya asyik berjauhin bagi besar ukpar ukfor belum so naik hele ukpar iya bagi nutri but depending Poxo cases mentah kilong kumpasya jar nyuspa sausnya asal today di paralang kami berkantai bukan ni saya tadi kebuat begini ya kantai ke movement kantai syuk kemalakan mana ni kan tang nayen kantai ke movement di atas tip jumi ni ikum tu all India basis ni ikum tu di ngasong orang ba nang ni sekarang ni le kumru di siapa pun syuha sarai ngasuka penuh kerja arfusan senam ka sengung mimpi sitan nakata laidon lang pagka nado pengistan bantau kini nado begini ai ketika jaka bikin tau laidon bantah ni hakini khatlah kasal senam tang nado bat nilai trilang tibat kejat kamun bat kadiang bat sengung kumi bat nasutu ba habangi entry lang bat king idon hakibiting man yo ban yakan ki izutu ha yang kiji jom dahab dance isutu ba kiji jom ki wala ni ong imlali ni persang di mangle kalian jom isi jom dal pasno ngedon ka wi ko bodi bani entry lang nakamta ka bet kabian bat habang ra yakan ni agenda ban ong ban ay itagi say nang next ni na say nang alpnay ng tayo ka MOU pag singlo kumi lor pati ka kau sedang langsung sesuatu ni saya nang wat skim nang wat phone gini itu lang ni lagi saya minta arpana yang baik itu bagi ai di Hanover siya senglong kumi bakal pria yang ketiga DPR unit layo ru ya kejingkran nakakong Patricia Mukim Padma Shri Awardee kabala kentu ban tersyakmat ban kit ban ba ya ki kam hasnong hatau ban ri tengen tang hasir ngiu kirang basnong Kiway pat kibalakran hakani ka sngi penkut ya ka Silver Jubilee kilong ka kong Thailand Panbo bat uba WL Khan. Daki sur bat hiang bat babang na kirendang jo kilong kemi lapen wai ya ka jingrakhe Silver Jubilee ka sengken thai umpling hakani ka sngi.
Gender auditing gender budgeting ki om ba bantrai kam hieng ru kedai ke economic activity namala da pibu de kinong trai hap siu dangi trai hi mangi pada hieng ke kam na jong sngo kumba katu de kam hidai hi bantrai te nga ngalong kanong tho ku bo rei ngasno ba baro mangi hangni menta kam tam hakani ka juk social media baru ngilong kinong ay kubor. Mereka kubor ke kumno ni ay siya kipagpa. Haka kam to kubor ngidon kini ki santli ki W but way UH. Ni siya 5 wives and 1 husband.
Kita ki santli ki W ki day who, what, when, why, where. Kini ki day ki santli ki pillars ki long pillars. Ki mau di shot ha kaba ni tau ya ki kubon. Leni ha kami ni penmi ki kubon. Te so we di shot day how. La dengi ong bala ja kanu kejingja kaja hai kaja menu kaja kumnu malay kaja ni hap ai kita baro shwa bangin ai ka kubor hakan ni juk menta bun ha kini ki fake news ki ba boy lengba ka social media ni mag yo ke la da daily li ka ba kamlong interesting ka ba kamlong scandalous ni la kloi ba ban pha daga WhatsApp and forward shaway klem da le ya kata ka fact checking but pun sin kani kaya lam bakla kaya lam what shadu kajing penyam beriru te mangi ki kan thai ilong kumi ni de ban don kum kini ki qualities ban kali man na kapor na ki basan sha le kani ka jela ni de ban kali pile ayu kapisa ka bawan ka jela ka lechano Pipentrai kampung no ngidon kene ka Right to Information Act ka hok banyo jingtim ndai takno nangi pendon kam ya katu pun sin di pendon kam tamna dagi don kam ya la desimen ndai na ngim kloi banwa jingtip ya ka jing pendut konsep jong kesokan lismo ba ni de hilong kami ni le tu klan Malaysia tu ka de politics ka de ni ka tai ndai kamlong shu ta ni dai ban shim ya kan ni lengkor ban bu ki jingkeli ki badon kam hai ki ba penia ya kan ni jela la ka dai ka district council ni la ka dai ka sarkar jela ni tika ha kan ni ka juk pementa don kam ha ban question ban keli jingkeli ya ki balawan ha pateng na adu mensyuan mangi kloi ba ku ki hasi ban ong ba em katu kadai ka kalsya ulong ban penggelam kadai ka kalsya penusya iki kethai hakidor basno manu bathawe katu menu ngimtip ha ngim dan jingsyai em man dan jingtho jingta niyo kitak jingtho tamna du snam khatra saulai te pun kitu ki assumptions bagi ong ki wan thangi but ngishu ai hakapateng kebanuan but kumta terkan lengim ju question ni gitu ngim ju keli ngim ju test ya ka rational jong gitu kijing nget jong ni te ngathai don ngim num long ka imlang salang kebaya syakang ka belong progresif ladang ngimbo ya kijing geli ki badai dan ngimbo iki jingkeli ki badai nginum yo ki juba ki badai ngasno kemen sibon bangadon akasnong umbling namat kadobas nong ni galong kabelong progresif ha kebaya syakang ha ban kebakloi bani trailang hakino-kino ki benta baro te sakawai kajing telot jami la se kum kajai bende belong bangi yang keren kelan palak te ngimju fokus ya ka point ngindak keren niya nanti nang tay ngim keren bet haror ki points pat mangi kilong me habangi keren ngidai banang banbu ya kita ki points bat la dangi keren bagi bahe bahanu ngim keren haror ki points nang bagi numnut mandong yangi bun ketim bun nia klem don reason ngidai banlong rational man kapon bat ngim dai ban sya elam bakla nak takadaw daladi ro ngim dai hi ban elam bakla da kabangi susngap ya ki kling tengah abangi pule ya kanu kubor ban kata tolong ban ada pi pule ke selong time su kli la de balai kene ke kubor kami mano ba thawi kene ke kubor mano kita ki actors ki penlong kene ke kubor hari ni ki lihat sini bala ada ni shemba apa jeng dia hills kadon tuai ke balang ke bala ai hadu 8,000 hektar ke jaka na kabenta ban ti mausyun nang banyo ban sna to bilat ka tugas star simen na do menno ken ba ki balang
kia dong benta haka business ni dai ban bu em kum kita ke jing keliru wala dan tang silang